O le fa'atawhawha le tutusa. Can you guess what shape this is? It's round. It is a circle. Hey, This is a circle. O le li'o. can we show another shape, baby? All right. Can you guess what shape this one is? What shape is that? It has 3 sides and they are all the same. It is a triangle. This is a triangle. O le tawhatolu. What shape have you got there in your hand? Can you guess what shape this one is? It has 4 sides and they are all the same. It is a square. This is a square. Fa'atawhawha or square. This is a hexagon. Le tawhaono. This is a pentagon. Tawhalima. This is a star. O le whetū. This is a diamond. O le taimane. This is an octagon. O le tawhavalu. What about this shape here? What shape is that? This is a heart. O le fatu. O le tawhatolu e pei o se fale. E pei o le pizza. E pei o se pizza. Nel facciamo le pizza. O le pizza. O le pizza. O le tawhatolu e pei o le maunga. O le tumu o le maunga. O le li'o e pei o le la poto. E pei o se fōlinga o se wati. E pei fo'i o se polo basketball. O le tawhawha le tutusa, e pei o se whai totoa. E lua i tutusa, e pei o se telefoni, pei fo'i o se tusi whai tau. Sa tie ane Iesu i le ai, wha pei o se tupu. A o se tupu sa sau le file e mu. O le whaatawhawha, e pei o se sanuisi. E whaapei fo'i o se whaamalama. A o le teu o le si mā. E siku wea. Se pātua o se lau nei. E tutusa fo'i pai. E tutusa fo'i ma le whaamoe ngā pī. E ono o nei tū.
tasi, lua, tolu, pa, lima, unu. O le tafa ono e whaapeo fōlinga o ngati mawhao. O le tafa lima e tutusa mani mea ta alo e foi fōlinga o le teo tusi pe atatala. Se trampoline, whaapei fo se whaamalu pe a whaamatala le whaamalu. Tusa le tawhabalu, ma le saini lea I lunga o le awala le tusi mai le stop. O le taimane e maua I se card. O le taimane e maua fo I mama I si tangata. Whaapea fo I ona maua I le mea le whaalele lunga le ea. E ta o le kite. I oi. E mawhai ona whai whapea I o rima. O le whatu e whai ai foi mata tia wata I stangata. O le whatu fōlinga leo le lau o le talo. Le whai e le lu au.